at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Magrasyang bengi po kayo, kalaguro naming kakrusada. Malaos kayo po kakatang programang Inkrusada 75 Years Full of Grace. Bali po ang inipamo, mangot ang lala. Nung ka rin po kano maganap in koronasyon, ngayon baluang iti, king pong September 8, 2024. At madalas po, gagampanan tamo iti, king pong Kapitolyo, king kakatang probinsya, king Pampanga. Pero ngayon pong banuang iti, maganap po karinking magalang. Dakal po mangutang bakit king magalang? Bali po yung magalang, may gawaya po yung parokya as early as 1605. At kanita po, may tatag yung parokya, king pong makapsa. Metong niya po lugar karinking magalang. Pero uling lulbog, at may paindaton daring tao, inggewa da po, mentong la pong metong lugar. Kaya anya pong 1863, mig-decide la po, ilipat de po karingking magalang, at makatalagaya po ing parokya, kim pong pamanampun na pong Apostol San Bartolome. 1866. Kaya pin po, nung lawen nyo po at mag-compute kayo, ing pong magalang, may establish siya po yung parokya na April 30, 1605. At ing parokyada po ngayon 419 years na. Kaya din pong may malen na po na ning magalang, kaya tabi na po ding mabilog na pong bikaryado ning the beloved St. John the Beloved, pigpilitan da po talaga pong pengulit depeng katang obispo
na sana gampanande po ing koronasyon karin king magalang. Kaya ing karela pong apiling tema, tanyo na numaning sabyana kaya kayo. Ini po menibatya po king Ebanghelyo ng San Juan, chapter 2, verse 5. At nung niya po maganap, king pong magalang. Maganap niya po ini king Pampanga State Agricultural University, king pong barangay San Agustin, karin po king magalang. Makayon po yung karyala pong apisabi, alas 3 pa mo po yung gapanapon, makatipon na po king parokya ng San Bartolome, at maglakad na ring tao, papunta po ka rin king Agricultural State University, at 4 o'clock in the afternoon, maganap ya po ing banal a misa. So ini pong koronasyon na ini, September 8, 2024, aldoya pong Domingo. Kaya napon, July 15, may ganap na po ing Dalo Vicariato. King pong St. John the Beloved, Dalo Vicariato. Nala po ding schedule, banta sulat yun la po, tandanan nyo la, ban kayo po malilito. King po, mag-umpisa po July 15 hanggang July 22, milipat ya po yung Birhen, salubungan din po ding tao, King Good Shepherd Parish, King pong Pandakaki Resettlement, Mexico. At ini pong parokyang iti, panimunane pong among Arnold Rivera. Kay bat king pong July 22 hanggang pong 29, milipat naman po king Lord's Epiphany Parish, king pong San Francisco, Magalang. Panimunana pong among Regan Barameda. Kay bat, milipat niya po king from July 29 hanggang August 5, karin po king Gulot ning Bundok. Kimpong parokya na pong San Ildefonso, Balitukan, Magalang. At panimunane pong among John Paul Cabrera. Kaybat, from August 5 hanggang August 11, milipat naman po king Our Lady of the Rosary Parish, king pong Tinabang, Magalang. At panimunane pong apong TikTok, Yamong Fiel Pareha. Kaybat, milipat ya po king pong August 11 hanggang August 19, milipat naman po king metong resettlement area, king pong Santa Lucia Resettlement, Magalang, king pong parokya ng Christ the Divine Healer Parish. Panimunan niya pong apong Lord Christopher Beltran. At kaya rin na po nita, from August 19 hanggang 26, milipat niya po king Holy Eucharist Parish, king pong San Miguel, Magalang. Kumbaga po, palapit niya pong palapit, king Balen, ning Magalang. Panimunan niya pong among Al Manakmul. At katatol yan, milipat niya po from August 29 ang gaya pong September 9, kimpong parokya na pong San Bartolome, kimpong San Nicolas I, Magalang, at ing karela pong Kura Paroko ka rin, yan naman po ing Vicar Foreign, at kasalukuyan Vicar General, Yamong Dino Albert Pineda. At din pong memalen na po ning Magalang, masaya pong masaya, uling din karela pong Executive Committee, panimunane po ning karelang Malugod Mayora, Malu, Paras, Lacson, kayantabe da po ding LGU ning Magalang. At kayantabe po king pamanimuna, yapin po yung presidente na po ning Pampanga State Agricultural University, Anita David. At syempre, kayantabe yan naman po yung PPC at Vicariate President, Renato Galang, ating Paris Finance Council na po ning parokya na po ning San Bartolome, Dr. Nicias Mendoza. Kaya excited na po ding tao Magalang. Kaya mikit-ikit tamo po ka rin. Tandaan niyo po, September 8, 2024, aldoya pong Domingo, siguro po, abak pa mo, kaya rin na po rin misayo ka rin kay parokya. Mumunta tanangan po, wag na nagnan papunta king Magalang, king Pampanga State University. At pangadwa pong maulagang kapabaluan kay katamo, ding kay katampong laiko. At ila po yan ito nga masanting proyekto, uling naman po lihim kay kayo, that we are celebrating 75 years full of grace. Bali po tak sabihan tamong, we are celebrating 75 years in pagkatatag na ning
Diocese ng San Fernando, aluwa mo po ding pari at obispo, inki katamo pong dapat pupugayan, didinan maya pa oras, at didinan pansin. Uling, makabaldugan niya mo po yung pamanyuyo, dahil kikatang obispo, din kikatamo kaparian, nung kayan tabi tala po ding laiko. Kaya ngini pong banwang iti, mantun tamo pong outstanding laiko. Purian tala, pugayan tala, pasalamatan tala. Kaya pin po in kanilang proyekto, ausande pong laiko, Gracia Ring Iglesia, Gracia King Iglesia. Gracia ala po king kikatang Santa Iglesia, king kikatang balayan, ding laiko. Kaya pin po, nung sasabihan niyo pong full of grace, we are full of grace. Agyang din pong kikatang laiko, full of grace la po. Uling ila po, din kayan tabetamo, king pamipalaganap, king mayap abalita. Ila po din kayan tabetamo, ban lalong lalalam, ing kasalpantayanan, kay ni king kikatamong Archdiocese ni San Fernando. Kaya, ini pong proyekto ngayon ni, panimunan depo, din kikatang Archdiocesan Council on the Laity. Pong ACL. Ini po, manintula pong grupo o kaya individual na tao na talagang king karelambie, dinaunda niya po king Santa Iglesia. King karelambie, dinaunda niya para king balayan tamo. King karelambie, biya pong kabanalan, uling halimbawa la po king kayapan, king kapakumbaban, at king kasuywan, king kikatampong Santa Iglesia. Kaya, inkarela pong apiling tema, laiko, Gracia ng Iglesia, Gracia King Iglesia. Bali po tang mimisip kayo, nino kayang inominate tamo karing kikatang parokya? Nino kayang inominate tamo karing special ministries? Nino kayang inominate tamo king Archdiocese? Bali po, matula tapong matulangin. Maliban po kang San Lorenzo Ruiz, kang San Pedro Calunsod, at na naman pong bayong milalapag, bayong burita mo po sanang maging santa. She's a member of Servant of God. In Laguna po, Laureana Caloring Franco. Masanting niya po yung kwento na. Ini pong ikaloring, meto niya pong susuyo king parokya, meto niya pong masipag katekista. Iya po, meto niya pong clerk king AFP, Armed Forces of the Philippines. Anya pong susuyo ka rin, king kayapana, king sigasig na, bala mo po along the way, ay isip na, ating kuyatang aluwang kayausan nga na po. Kaya baloy po yung giyawa na, anya pong mega resign niya, ita pong separation pay na po, pag-aral na po yung sarili na, King Santa Isabel. At kinangwaya pong kurso na, makanano po yung turo bilang metong katekista. Makabilib ya po, kasi sabihan na rin tao, murit yata, sira yata buntok, kasanting na obra. She can provide for herself, para ka rin taong kalugurana, kay ba't bigla-bigla mag-resign niya, mag-aral niya maging metong katekista, mag-full-time yung katekist. Ot bigla na mo nga isip ita. Kasi po one time, mumuliya po kano, maglakad diya, ikino po ding dakalayanak, ating makasampaking tanaman, mamyalong la, mipapangulisak la, kabang mipapangulisak la, mipapanagkas la. Talaga kanong mga lutong panagkas, bala mo po nayam-yam ning matuwa. Kaya bigla nang isip, ano kaya ang pwedeng gawin sa mga batang ito, nga na. Bala mi tatakpugin kaisipan ng puso, inyang misyon, at inyang gawan para kaya nakanareti. At pauli na po nita, bala mo, menaliwa ing Vienna. Retire ya po, resign niya, kay ba't full-time ya pong metong katekista. Hanggang meteya po king cancer. Pero buong Vienna, dinawon na king pamanyuyo.
At ngayon pong kasalukuyan, linwal niya po itang nihil of stat. Imburi na sabihan nita, gugulong niya po itang proseso ban maging niya pong santa. Manin pong itang kwento na, kwentong milagro, ang portang ganang atagkil na po puso. Niya po. Ini po masanting niya pong balita. Mayap niya pong balita, karing kikatamong laiko. Minsan isipan da po ding laiko, daw po wapapansinan. Lalo na po, metong kang katikista. O kaya, metong kamong maglinis kimpisamban. O kaya naman, metong kamong Knights, Komi, CWL, Apostolado ng Panlangin, metong kamong Greeter, Lecom, EMDC, ANF. Dakal pa pong organisasyon. Nanggayo po isipan da rin aliwa. Alamang ulagay ang gagawan ko. Ali po. Minsan, po papansinan, at nakopong karakal at tatagkil na puso. Kalupa na pong coloring. I-coloring niyang katikista, pero kinkiyang pangkatikista, ikit da po ing biye kabanalan kaya. Ikit de po'y Kristo kaya. Kaya at de pong karakal ay tagkil na puso. Kaya rin po din kikatang pantunan, ne po. Regardless nung makwalta ka, kalulu ka, babae ka, lalaki ka, o na ano pa yung kiyang kasarian, ang importanteng dili, sabihan natin po din kriteria din kikatang laiko, 50%, there is an evident contribution in terms of service to the Archdiocese, kinki kayong parokya, o kinki kayong komunidad. Ikit daw po yung contribution nyo. At itang contribution na ito talagang pepabayo niya po lupa, ingi kayong parokya, talagang maragula bage, inggewayo king seminaryo, inggewayo king sakop, inggewayo ka rin eskwela, inggewayo king parokya, king archdiocese, ikit da po ita malino. At dini po ding panto ng tamo, 50% ita pong kayong contribution, king archdiocese, king kayong parokya, o king kayong komunidad. Kay but 30%, service to the respective fields. Nung niya po itang kayausan mo, karisma mo, talagang ginamit mo, ginamit mo kitang paralan, ipalaganap ming maya pabalita, ginamit mo ban pakilala may Kristo, karing tao, ginamit mo, ingke kang sarili, ban kanita, ang talento mo, masayang. Ang talento mo, kapakipakinabang, karing tao, king parokya, king archdiocese. That is 30% service. Ne po. At kay ba 20% principled leadership nga na. King kapampangan, maprinsipyong pamanimuna. Itang ausan da pong moral integrity. Itang makakawani, kaya kang sasabyan, king kang gagawan. Kumbaga po, ingke kang pangakatoliko, mo king kilupisamban, pati mo naman, king aldoldo mong pamibiyebye, king kang pamilya, karesiping mo bale, o kaya nung makipag-obra ka, akakit day Kristo kaya ka. Po, akakit day Kristo, po tang makipag-obra ka, po tang susuyo ka rin alwan tao. That is 20%. Po, maliban po kitang makaprinsipyong pamanimuna, tang principled person, siyempre itang altruistic traits. Po, itang pamamiye, itang mo kaya tinanim dinawon mo, mo material bage, pati mismo yung sarili mo. Bala mo po, antime mong gigisanan, yung sarili mo para ka ring aliwa. So, rin po din kikatang criteria. Ulitan ko po, 50%, there is an evident contribution in terms of service. 30% service to respective field, at 20% principled leadership, moral integrity, and altruistic traits. So, nino po din kikataan dapat nominate? Everybody in the parish, everybody in the archdiocese, everybody ka rin pong special ministries, karing eskwela, king social action center, king radio, ding gana pong membro na po ng archdiocese. Ne po. Then po, pwedeng individual, o kaya pwede mo naman pong grupo. Lalo na po, dakal tamo po organisasyon, kikatamo pong Santa Iglesia. At aluwa mo po ding mabiye. Pati mo naman po retang
metena o santa mo pong posthumous recognition. Po, basta ni tatak in karelang contribution king kikatang Santa Iglesia kini King Archdiocese of San Fernando. Kaya po tapong mag-nominate kayo, pwede yo pong dala king pong ACL office, king pong Chapel of the Holy Eucharist, karin po king San Isidro, City of San Fernando. Ini po yung bayong sentro na po na pigkalub na po nga pong Oscar Cruz. Kanita pang minunang panahon, pero ngayon pong kasalukuyan, talagang kasawap na pong ding ACL, yung kikatang Arsobispo, ang po ding kikatang Kaparian, talagang inayos din po yung Chapel of the Holy Eucharist. Kaya po tang bisa kayo pong mga di, po tang bisa kayo pong magdili-dili, o kaya pwede kayo pong mag-meeting, mag-seminar, munta kayo po king ACL. So karintala po, idala rin kikatamong nomination. Kay Bat, pwede kayo naman po mag-submit king pong email, gracianglaico.asf@gmail.com. Ulitan kayo po, gracianglaico.asf@gmail.com. Tintahan pong nomination form ka rin. Ita pong nomination form, kay Bat, magsadya kayo pong 2x2 picture, ning may nominate, at syempre, makabit kayo pong dita kakasangkanan o bakit inki kayo ni-nominate. At deni po, atin tampong deadline, kim pong August 15, 2024, 5 p.m. Kan tayo po yung deadline, at din kakatapong ACL, at inala pong talagang committee, po, ila po ding mag-screen, at lupong beses, mas-screen la po rin, kaya, baskipilan po, pwede kayong mag-nominate. Po, lalo ka rin parokya, yung 1 per parish, 1 per special ministry, pwede tayo pong mag-nominate. At nung kutang nyo po ng 75 la, ding only 75 years tamo po, ding may dinan award, posible pong 75 la, or more, or less. Depende po king kayong nomination. Kaya, po kakalingwan, po, grasya ning iglesia, grasya king iglesia, din kikatamong laiko. At sana makalawit tapong kalupa ng kaloring. Metong amaya pakatikista, ang ngayon malapit ng maging santa. At katatol yan po, ngayon pong aldoity, baloy po, pag masusyan tayo po, inkapiesta na po en del Carmen. At ing Birhen del Carmen, metong niya po kareng pilgrim churches, deta pong 7. Kaya kasalukuyan po, oling dingaluwa, balada po, oling na po yung Maleldo, balada po, tinok nang na. Ali po, pwede tapa mo rin pong mamasyal, ding parokya, ding pong kakaluguran, pasyalan tala po ding 7 churches sa Reni, at anyawaran da po reting pisamban, deti pong 7 pisamban, anama pisamban, ang pong metong shrine, anyawaran da, sana po, igayo pong mag-pilgrimage, sana po, magpa-schedule tamo ka rin parokya. Banta, balda kayo pong pagsadyan. Kasi po ding aliwa, talagang sasadyado po din kanilang lugar, at yung pong makisabing no, pwede lang magmisa, pwede lang mangan, po, sa masanting po, at we appreciate it very well, no pong magpa-schedule kayo, mouse kayo. At ngayon pong kasalukuyan, available no nga po din kakatamong pilgrims passport, po. Ting kakatang pilgrim's passport, available na la po. At ting kakatamo pong pilgrim churches sa Reni, makabuklat la po, ang gapuking kapiesta na po ning Christ the King. Christ the King. At ita pong plenary indulgence, kapilan niya pong pagkalob, king pong December 11, 2024. Ing misang panyara, para po king 75 years, ning pangatatag ning diocese, at ing pamuklat ng banwa. Po, pamuklat na po ning 50 years ning pangatatag ning Archdiocese. Kaya maswerte tapo, maswerte. Kaya pin po sabihan tamo, we are full of grace. Kaya din pong bikaryato na po ning St. John the Beloved, you are full of grace, uling dadalaw niya po yung birhen kaya kayo, pawaga, na malapit na po yung koronasyon, ang maganap king magalang, king September 8, po, 4 o'clock, kimpong Pampanga Agricultural University. At kay Bat po, pangadwa,
ding pong kayong nominees para po king laiko, Gracia Iglesia, Gracia king Iglesia. Ing deadline tamo po, August 15, 2024. Po akalingwan nita. Huling kapiesta niya po ng Indong Birhen, Minuket Banua. Our Lady of the Assumption, 5 o'clock p.m. Ing pamag-submit, king pong ACL office, karin po king Chapel of the Holy Eucharist. At katatol yan, pasibayo po, agkatanda kayo, na sana po makapamasyal kayo karin kikatamong 7 Pilgrim Churches. Mi pagkaluban tampong plenary indulgence king December 11, 2024. Kaya aking lagyo na po ning kikatamong malugod Arsobispo, Iapong Dong Labarias, ing kikatamo pong radio station, 91.9 Bright FM, at ing kikatamo pong krusada, apanin mo na po ning kikatamong kaluguran na Director, Father Jess Manabat, ating Permanent Committee, at impong ACL, apanin mo na pong Brother Renato Galang, babiyemi po kayong Maya pa Bengi, Magrasyang Bengi, at ako po, Iapong Tok, kayan tabeda po ding Nuestra Señor del Carmen, Carmelite Media. Magrasyang Bengi po kay kayungan. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawan mo'y kekeng kapaldanan. Tulaning puso mi bagye mo, ikinganak mong kekamagsanto, o indumi, pakiramdaman mo kami. Lulusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Sakit at kamatayan sa kipan mo, ikinganak ang kasalanan. O indumi, pasignawan mo kami. Lulusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, ang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan.
panunusan mo kami, o hindong malugod. Sambitlan ing sablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu. Yawad mo'y kekeng kapaldanan. Hail, our diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall. Braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side, in God's will we abide. Hail, our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side, in God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail, our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side, in God's will it will be. Hail, our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side, in God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity,
Feel at home tayo dito. Enjoy life at bright